konjo kathar kadop sing inti kan aku cari ko untuk ini yang tentang mati nang temang lo pen kita ke pangga kampung nang tenda ko damtang ni thom aprang Guwahati ben kipak langkon isi Asamis berita pangga kalau ngat heklo je ada kapuson hino ketok man kido alang tulang long hang karbeng long atau mas konsil CEM alang li asupo metang kido hem ke cikim along abarim song trok atum ekor ke cetok akut nangkeli atangka puti parok kopen so atangka poros palang mutet pensi hem cikim det gaso akoy ke bang taksi ini tuntanang tu makan hang pen lam glas bing tu kasi CEM Dr. Tulang rong hang ke hai alang dia suku hem ke cikim adong karbi song trok aparem bisim tora song atun ben kecetok alam don karbi ekor pen thangnat kecerap ave ben laso akoy kipigi EPSLC John Inti kathar alang li atuma affection ben sila so akoy kipi sila so akoy kipi alam tiak kuthak ken litum aparem song trok atun ben kurang bang kelake angkur gawe alam apen lakaning apen hang sikit paham jatap ku sini tu ke koi chimji apen ke lahai karbi ekor apan kuson nongno ke jo lapan ke anang letung karbi ekor akuthak lardang alam ke long le ko sini lipun tu asinang nang tu mang ujok koran hangat iklan ave asilahan lo ngom nili nang tang pangga kalam thelan hen lo apen ke nili BSLC ja kathar aro tum makan pachini tu nang thelan lo jong sinang tum karbi ekor alam the kuthak larda pachini ke kenan so do kote kada ko tame nili long hai dokumen nili so adu gabe GPS sido jo basi lahai ko PC scheme ke deng konma PC non status present status ko pima lahai lam the kuthak nilong longji adu gabe dokumen do asi latak ben nilinang tuma anu kita pandak ponje pam nilinang tama latak ben pam to asilalo alang litung teglong lo kalili kanang lang koy kipi ya na kan kaso koy kipi man kalang tum rap cari alik UNG pansi kaso koy kipi tap puji tapi ni lang tum han sodak pen pininang tum media hoy pen ipubang tum man lang lo political alai ke UNG pan political income alang kasar si di panke nilitum la song trok abarem sim toda song atong pan darbi ekor pan kanatum pajiju konlo kasai banke en konber tapi nilitum batai ke nilitum cicak darbe asalam teman dengan itu PSRC don itu bentar aropan sudah ben pacini itu tapi ke alang litung la anibang abet hang asok abui kangrai mate alang to EPSLC jai thara ro to anibang mate alang litung ma supporter atau BJP lo kacing bidun bang suri jumit pin ben BJP lo kacing bidun so join it alang litung kupilo lo emat haki sungan mate alang litung kerang jenang akor pisiman jima ulahai emat haki sungan join it kanili kalang lang patam pakdam pasilur dun kakhinde dun kahili dun ulahai asai kedeng mah kuseli alam temang akan pen lakuson radapan ke pamanhu pen lakuson radapan kalili kanang lang media pen ke pangkat lahai pantinang tun ington nanji penang tun mungkin kami rapcari ini tu kami sama di lo kasinang itu song trok apa itu kuti lo lah so corruption tangkap dan si yang kecil itu alam kita kan itu corruption claim bang jadi tungge ewa nang na pun ni na udah sema la ke government of India la kan government of sam ta investigation agency government of India kuna government of sam alang itum sibang di tarlip ji ilitum pa pemane opposition atum akoy kipi thak ke lake
chokchi lagi akan investigation along si data lain ben CM ke hai mata kaitan je ben je ED kali CBI le inquiry kami alang li 100% cooperation ji kusalang li media no ta ave ke tham pakla tang asila so ke kaprek nili tumta ke jong nun uji ke hili uji alam the bangke ave lo busi nili ta uji Okay. hemprek ka song ma ngan nili tum ke intom pop lo bangke nili tum pe la kan nili tum karbi ekor no mata hemprek ang hilup hadang hukta ketok dak apen demokrasi pen sunuk sodak kalipin ben akache song along madulong tame nil tum chera punji jong si bharatiya janata party tum sitame in samjin pen state hood kehan mate dak emprek kehan cycling bom dalam tempat 100% support ji komane kapre katun dong si ini kaskom tum le claim sitame kaskom tulong tanu ke kerang jilang pora claim dong ji tapi dam tang pora nil tum pen ke jointly hada nilitum ramlila medan kami formal haya saya tak ikan tentang berat dong je. Cerap tunji tapi madu song sedame gणतांत्रिक mate demokrasi tengkan dong si kehan atau mau akhir nilitum tentang cerap tunji. अच्छा अच्छा अगर on dari mula asam sini sa tiga otomatis kita langkah tempat nak kita tinggal ini isom yang tidak mus ini dan kau sudah Laki alang li kininje ka baka ako na kapre aistan nung gabe ako ta pini medical college puno veterinary college puno prapjin kan ini punto ko pendak agriculture college sita melo prapjin pen bajan nong tengko no ko sainik school ka melo pen kapre tada road and infrastructure pen nang kapre kating tu rasa yung si langam rote pilo nan state along kidona nilitum song frog along pen total 1926 abarem klembang pito pen lapang 1926 akedars abarem akedars tuha namtang por ho government of India to mahin pen lakli fixed deposit nang bi koklo fixed deposit ki bi tum mangi bi koklo komane tum ke la so fixed deposit against pen loan NG poning hang tum ke lak khamra suring ko loan en lo pen halaso fixed deposit ke damtang April 12 ani si mature pen non ke ongdum mate 60-70% atum ke non halaso mature poisa non chelong lo 4 lakhs adim pen 4 lakh 75,000 ne ko ane ke mature tum chelong lo pen an part hala loan ke en tum ta lak khamra suring ko loan ke en pen an parta amsi ke pahin ke dolang ma kala so poisa ahin abu an bangke non betang ekon si jang bom lo poisa pen long bom lo pen asona por ho karbeno autonomous council atum doktor akai tu dalam hang si kami karbeno autonomous council CF lang ni tum hin benta lang ni hin benta ning kimi pen am tu ma bang putin 1926 am bang ku bang pi am sui pokep la so ng pilo penampar la non nilitum kihai chief minister Dr. Himonto Biswa Sharma langli 2021 na ho nilitum han ang kecak ateng pen segob to mahin benta lak ni atangka antiponji walang ni kecak ateng pen jin pen alang ni tara so alam the pichunji selang ni tamtang apa mate chu April 17 na ni kaching mai hada lang ta chak tigang sila so ateng ben ni tum ning the par pig lo sego pen dame asap obet sita la abarim song so akena sita bok me la farman si tetan na kerat kong ko si tum ning thelo pen anpar sita me asam police tum ben danglo kaprek tum han pini asam police long ke kapun pen goreng awas ke nunji na so farman tan tum klembo pen ke metang read along sok ke pen danglok han ke pen danglok kaprek asai de non ni tum klembom sido go ke pangreng bi ke pangreng longgong ke pangreng bahaya sai de metang training ke en pen ke bahaya sai ke klem pusna men ni tum lumangbong sida la masuk ke thana ke cimung si pare bage dobong penampata agriculture long horticulture long sida me bahaya
site amen ni tu kan movement lembong apen sono por ho Assam police apen ka de non to mas council tunta ni tu hana jat force dami kerap bangke mana pidun bong do nang guide dun bong do nang pare dun bong do tu hana so tu mesi tu non bilo withanga king ke char chap je pam ni tu haya sai bangke de bong bong do pen ke bang jilang apor ni dami kaprek itu PPC rehabilitation ko amen PPC government a scheme mo kaduma government facility lo mo ala hanya le itu chief minister apanda itu porteng ke chini bom penan parta ala ta government of India ministry of home affairs panta itu porteng pen itu pachini na bom anna bom na government ke kerap to anma kelong ning halai man chuan India pangsi itu na keja to men namrok ta du ka bitan itu men da pa